Oh, ila libu ika media 4 ton lawan kambi 4 tit mano kan 4 tit ni kumu khasi kan idul kumu khasi dan mangi 4 tit kumbalong menta tangi 4 nang mentong ma ya kata dapat ya kerukam mentau bru di kumbahak nang tu kan lang le pos motem bru ha gimpe jaga ini kalau katuga na siliang wa sani ka hap semulai siliang sedai ka hap sya syawai ba pati ini nang ya le ban pentip sani style mo ya mano aja redaksi ayu layo full report je phila ban pha thone no bat full ni mo nama timpat yo ye Akading si siya manestem akapor hashteng hadu kandai steng ye ngi don ga joint inspection bar local MLA jongi ba dal ba nongrum mar ki don ki kam ba de resinong ne ti entala ada peta ga joint inspection na dong sedong ngila ya kut ke program ga jongi ti iru ila lai tengah ngala rung haying wan pendap kam dah kata kapor kinong song sinong nanai di phone yang ki ong mama ong ba kadon kumta ga i kumba ka mediap stu sesliang jong ko amkra ti sum hale ke badan kam tamar kum tahi ngaru ngakam pada kloy ban lekpai tengah phone no kata kadai kom jongi hi ban pentip swasi polis lum ting jiri police station te hadin nang to pada ngalekpai hi dalade ban lab ke komen tengah i kumba kahap nas ta siliang maulai namar ka khali jongi ka thung ha wa am to ko bat ki kijat ki long sa ban kyo nai te mar kum tahi nang to bat ki khamslam dini ki police banwan tengah phone ya SP nong tengah SP tengah ong bakadon kan kamet ke kumta sene sa tes ngomha namar ngala pentip ya gi mau ya gi lumding tri police station tes ngomha phone ma pi pha sama pi dei di bru jong pi na maulai bakin ya coordinate lang namar balai kata stasi yang kala hab jong ko maulai jurisdiction kenapa kan nomdon kanu ka contradiction na kajinya dei bat ka legality jong ka ain la sa chisni te mar kumta sa sifang di awan lang ngom to rokai tengi nakaliang kasi nong tengi MTBA nomor mengi ibet kita kisin diwan kaw kamet ka dinas stasi liang baik. Takamot kamet ka hap ha jing hakai kano kaliang. Nasta kaliang. Naka kamot kane ka wa umkra nei. TVI ketika senrang mau nasta kaliang. Kamot hak kejat jong ka senrang mau nasta siliang secret hat. Secret hat mau lain nang tai na sa kejat jong ka to kariat hangtui. Kamot ka kejat ka don sa lor ka ka kli kalangan ko. Itu irang pak di balak kan sentrai ngalak kali polis mentan rapor bagi Pak Onseng gitu ka kot kesla ti yong hapo sapo kompleksian ti kumba kade ga dur kasih ke kerteng tempat lewat itu kita ngeliat ya kepada kam nak kalian jong